Dobar dan, hvala svima koji gledate ovaj video. Upravo se završava umetnička kolonija Thrive na temu aerozagađenja u Srbiji, na Balkanu, a i globalno. Ja sam doktor Vesela Tanasković-Gasner, doktorirala sam u Beču na klimatskim naukama. Jedna od oblasti mog interesovanja je naravno i vazduh, bez koga niko od nas ne može duže od nekoliko minuta. Možemo mnogo bez vode, možemo nedeljama bez hrane, ali bez vazduha nikako ne možemo. Kako sam se posle studija vratila u moj rodni grad Niš, doživjela sam jedan šok. Prve jeseni nisam više mogla da dišem u kakvom je stanju sam grad, a i cijela Srbija kao takva. Trebalo mi je godinu dana da proučim, da se ispovežem sa lokalnim profesorima i svetskim profesorima koji se bave ovom temom, da bi oformila jedan tim, o kome ću vam malo kasnije reći, i ova ideja o umetničkoj koloniji koja je kolaboracija naučnika, umetnika i ekoloških aktivista se rodila. U mom timu koji se bavi osnivanjem ove kolonije sam ja kao klimatski naučnik, dr. Aleksandra Mirić kao konzervator i istoričar umetnosti sa 2 doktorata, jedan iz Francuske, jedan iz Niškog univerziteta, inženjer Mara Tanasković koja je i vlasnica apartmana Ski Sun and Fun koji su nam najveći sponzori sa svojim apartmanima. I Dimitri Semionidis koji je mladi naučnik koji se bavi sociologijom i onima koji su policy makers, koji zapravo prave te nove politike i zakone koji treba da se usvajaju. Što se tiče umetničke kolonije koja se upravo završava, 2023. Thrive, imali smo preko 12 predavanja, mešano, pola od stručnjaka iz sveta, pola od stručnjaka iz Srbije, među kojima ću samo da vam izdvojim Anđelku Mihajlov, koja je bivša ministarka zaštite životne sredine u Srbiji, bila u vladi 2004-2010. Inače profesorka redovna Novog Sada, profesor Vladimir Đurđević, profesor sa Beogradskog univerziteta, klimatolog naš čuveni, koji je došao da ovde provede vreme u Brzeću sa našim umetnicima i da je podeli svoje iskustvo i bogato znanje na svetskom nivou sa mladim umetnicima koji su došli iz svih gradova Srbije, iz dosta gradova Srbije, znači iz Beograda, iz Šapca, iz Vršca, iz Niša. Imali smo 7 umetnika koje smo birali na osnovu njihovih odgovora o ekologiji i o vazduhu u Srbiji. Dalje, što se tiče eksperata koji su bili prisutni online u koloniji i davali su svoje predavanja, koje su sva dostupna na našem YouTube kanalu Forest for Future, su i profesor Ian Banerjee sa Tehničkog univerziteta u Beču, Jessica Slater koja je ekspert za zdravlje, kako aerozagađenje utiče na zdravlje i šta se tu dešava, i ja sa najčuvenijeg Austrijskog instituta, tako i Henry Sung, jedan od preduzetnika koji se zapravo bavi aerozagađenjem i kao takav je multimilioner iz Kine koji nam se pridružio, koji je napravio prvu jedinu masku na svetu koja je silikonska, tako da potpuno prijanje na lice, ne ostavlja nikakve tragove, a u potpunosti filtrira vazduh. Imali smo dakle vrlo jedan širok dijapazon predavača, naravno i Nova Iskra i različiti projekti kolaborativnog tipa koji su naši umetnici sada u mogućnosti da se prijave. Ovo je bila prva kolonija u Srbiji koja se bavila koja je imala takav pristup gde se spoja i nauka i umetnost i aktivizam, i ova dela koja su nastale iz ove umetničke kolonije su zapravo jedna informisana umetnost koja ima aktivistički karakter, umetnost koja će da krene sada na putujuću izložbu kroz sve gradove Srbije u toku jeka aerozagađenja od oktobra do maja meseca, gde se nadamo da posetimo barem 10 gradova i gde će naši umetnici da pričaju sa volonterima i sa ljudima koji dođu na te izložbe zapravo šta je to aerozagađenje, kako ono prožima svaku poru našeg društva, kako utiče na apsolutno sve, na mnoge kardiovaskularne probleme, na sterilitet koji je veliki problem u Srbiji, da je to upravo zbog aerozagađenja, zbog zagađenja mikroplastikom, zbog
zagađenja i vazduha i vode i zemlje. Srbija je jedna jako lepa zemlja, ali kao što vidite iza mene, posečene šume i nebriga koja je ovde svuda, nažalost, đubre se ostavlja, nebriga prema životnoj sredini doveli su do toga da Srbija gotovo neživljiva za svoje stanovništvo. I ne znam dokle će ovo da se nastavi ako se uskoro vlastodržci ne probude i ne počnu da reaguju. Hvala vam.